Orafo, mamema wakwaba emfa ombra GCN page so meeting edi adwoa search. Mesro subscribe to my channel. Found some ya bell on so. Ube a notification and some echoes wo memu bi obenye bi atie. Anase obenye bi ahwe e wo GCN page ha. His Excellency Nanado Akoffu Addo ena okase. Na eden sem na Nanado eka. Ensem na Nanado eka ina ekoma Ghana yensi ni twafo no. From 2016 about 2020, sinitwafo ne hu yi say ebi mo nana mama brown mo kwaku manu lewe mo kra mo ko parliament house ene eye honorable oseche mensa bonsu ekodi enkomo say omo pe film village bebi omo betimi aye sini wo ho ena afen so cinemas a omo twa sini na omo betimi akọ premiere wo because sie no cassette piama nko na de ade na ni ho bio ena se social media ba TV aba YouTube or obu the video no koto a obehwe o YouTube nti there's no need say obeti sika akwakoto cassette nti ama na cassette adwuma no kra de agu enti no ebe ya nka aban emfa sika enhye sinitwa adwuma no mu na say entertainment industry no mu say ebe ya Ghana yesika sem na ye bibia betumi etumpon because entertainment industry no so no contribute a lot e de ema o my Ghana. Now His Excellency Nanado Akoffu Addo no kase no chese when you $25 million e de ebeboa sinitwafo no emo sinitwafo no se sika ya ba mo nchen mba keke muntie mo ya steady na muntie sinifuna directors ni bi mutwa no munje twa Ghana hanom se ye ka producers and I say directors or mo etwa movies a ye ba kuma wood o mo atu asante fo no mo atu o mo din se kuma wood no Miracle Films ye yini sinchen and it's a sinu no twa na end no enye fekra na beginning e wutumi etimi mo attention na wo hwa but ehun kro ne bafo na aka ne de be pa chaw almost ni twa enye enkenka busho fro no enye sinibu wo hwa kra bibi se wuti bi no tamade na fabo producers na directors ni bi mo sini twa enye bako enkase enkani kra na wo hwa ahwe na Nanado se mo deru na mo agba se film industry no pesika hye no Nanado so wate all ma $25 million na mo de ahye sinem na mo ya steady na mo ya careful so this kind ba na mo twa sini na se emfa so emfa sika emfa puntu bia embo man mu dia en no beja yin be supporting because sini ni bo ya fu papa o hwa hu ni tin hu ni kon hu ni nse hu na basa film ta na producers ni bi omo eye enti Nanado no kase no chese wa ma mo $25 million am fancy film ni mu na mo no make sure say end product no e be good mo de sini e ba mo de sini a e be nice Ghana fo ye hwe e beti ye ho ase ye hu say story we na mo narrate e ha na e kwakosi say neti na chese bibia so ye fine e wo man because movie actors na actresses na directors na producers no mu ni ho a o man zo e mu be ye draw because so man Ghana youth nyi adwuma we bu wo fia ene se wan ko ba bia movie ya na didi wani na movie nso na omu yi bia enkase nti ne yebo Nanado e ka kire mo se mo modern se sini na mu yi a ebi wo ehwe no mo ya study na mu jai na muntumi enyi sine papa na Ghana fu ye nhwe bi nti no Nanado e de $25 million e be hye movie na mo osra mo se mu twa sine papa na Ghana fu nso ye bi enhwe na fa sika ene puntu embra o man me tin sema mo de etudwa nkomo se bibia wo ye bia magana man ehun ehia wo kane mampani so eye presidential film pitch series no ya omo asha se ne fedi kan so no mampani atwa sika $25 million ya wa launch se sika ne se yemfa nhye sini ye adwuma ne mu na no mampani ka se I film industry mu hia sika de na so mo so ya mo sabi mu mie bia adwene mu kaka madwene na mo mpa bibia efe na anika be ye nipa ani so emra ma sini adwuma no enka jangum na enyira ne so magana so ntimi nyi di ne nyamfa so ene yedie ne mpuntuo e wo sini adwuma no emu wei ahwo asem no de bokrata daily graphic ena ene ode ebetu dwa
Menemo kwa da obokata the Daily Post na Daily Post said the no adwumade kase akwa so asantemam na emanse nyina ebo ochame bafo osai akotodi se abema ba udo nipa uko okoden wo ekukudrofo ugina wona so kantinka otope kaka kuno no bema tutu tatai na yesa ochame osai akoto wawura no a businessman no yo he no ye chame na no ate o ekukudrofo achese no a empanfo akohia kumasa bonten so ehye wowura no nyampo wo mra wonka kratasefo ho no na enwanwa ena da bokrata o cha ayi ba Daily Post say ne nwanwa ne say baafo akoto na mokana sem no munnim nipa no pipa yi say ka baafo akoto krati ase a anu oti say ya tron sem we nyina from baka say ya no mato mu nche no do mente saa me baafo akoto me nipa boni papa me start to bomb na akaida for Yetega. O ti ase agasa na ko no beka. Sa na pipa ijire. Mumi angari o problem. Ba gwa ko to na. Efa ba ko sa ni na ne ko na ba so. Efa ba ko say wo da ma men kan bro bi beka say wo di anka wo di bi aka ho no. Bi na si mi ni drop radio. Obi ya resolve bi kan o ye to aso nya kwan. Mo wa kan dia ma janto. Ti wo say ba fo akoto say pipa yi say ba fo akoto o start to bomb. Na kaida fo kura woni wo yo be blast to see tisa mo sane ma ni nyina no engosi aga abranti a waye madamfo na ye so no ononyamfo John Jinapo former deputy minister for power emmanuel mampenda da John Dramani Mahama ye mampani no ni mfoni wa ha and was say Akoffu Addo has exported double track to power sector o di si ade dum so na wa na fon like it mo aboye ba kono Akoffu Addo na akwakofa dia betam Ghana for ekom na no and was saying tell Ghanaians the truth about collapsing free SHS policy Clementa Park and was in anado ye ka sa to bo na free education wutimi nyo and I say Adu show boy Adu di ubeyo ave wutimi mi school menkola yinko inti kan kure wom ade na egu aka na wiase won say ade no metrayo na amfa Daily Post emusem ni bi no abusia na yet was so the Daily Dispatch so e dia beto you say NPP national chairman race no anasa akansie no e ye hwan no mampani beta na chi wasi wo beta owura Edward Boate achi obetai owura 17 achi owura 17 so abre ne hu sa na NPP national chairman wa kwa president no da be premier sa sempre na yo oni Peter Markman mu nyina ono de agi so mo de humo bro kakaka mi hu ade kro e dey asem na humo bro ti oda no so de mana ada ede ne besi se bi so no so betimi ade se bi ono se Akoffu Addo so sa ono so ko bebre koya na me na dom professor Mills so ko ti ase ono so sa amete me pasum dwe nyame fa ne crazy eti dispatch bi sa say asem na ye kan say yo sa chairmanship asem no wan ena mampani betai na chire eno wie no de ba NDC no say NDC so mo national chairman slot no owura asiedu nketia ne Dr. Akoffu Addo omo ne ofo sampo fu de be sia ni papa na wan na nsa beka akonwa no we eye the Daily Dispatch meremu akọ the broadcaster the tender na tender enso adiaba ye nyina ya damfo ye nua pani sokresafo ena e kasai ono se hwede odi anka se radio so wokeka keka ne ntia agrada sakra group bi kura so press release bi aba almost spokesperson Azukodro cause one of the man me or say agrada would defraud people again by using the name of God. She has not changed. And no na so kesafo say mami agrada eti wo ka kire se wa sakra oboa se wa sakra pa said we bu amanfo di nya no say tam no kwa yase a what 200 Ghana what tope mo omampani global gas ground no so agrada awura di nyankopon machofo pa semfo ma papa wadi so apa na boss mami de waye bi o wa gini hu mina papa agini hu mina pa Dolce and Kabani abozege na o case wo court o wepe mesum de na ekọ emfa se bi nuaba dey sa abozege media no bo na se ni nuaba ma no
evangelist mejem pinka hwe why na Socrates dia no evangelist in dey say you obi a na edema wa na otimi fato ho so ho eno aje ko Bible school for no ko bisem say what me fato ho so because me say apostle ne we dey kekanka ho no adwumako bi na say institution bi na dey ma ye dey fa titie mu ne ho say o fata we ha say wa body ni ne dey ma na evangelist ni dey minim je say na na akase no ba be kire me mu say eno no dey wote wa otimi fa na say na na akase ono ya oye agrada anwum no oya no nyumo the body part no na na me pese me ka omre o timanim say anwum wo ne na ya remizo o da me abebro go o da me abebre ya sie mi so sempaka ni be na say ne bro fu de ya pese e chese and you want me fa e ja fe na obe start adwuma no kra no wafa no bi a wasakra no wano dendede na no bi tiri kasa me say sacrament be ni nti agrada must return wano odi kasa wasakra kra odi enye too convincing obi a wasakra ba Kristo mu enka kuma toye mo ni boko ni ahobrase kasa no we die anu odi ni vi ma no odi kasa no me say obofo bu ha enani so sa obofo na obofo gedu anani so